So, today, I'm going to prank my friend, bro. You know the vibe. My friend Killer. I'm gonna tell him. So, I'm getting from qui enceinte pour moi, bagay ça, you know. Like, moi pas just garder qui Jean, monsieur pour aller réagir. Qui se va dire, yo, pour qui est-ce que tu fais ça pour la même? Like, I'm gonna just say, I don't know. So, let's go. Konya la pou mga gade ki jan pa la. Kilo. Gang. Yo. Gila men. Big go son ko aba. Oui men. Sa kone men nou seze men. Yo, man se naked dim sa I'm just seze apa. You can't feel black women. Over I'm fire well kite son lot ki kazo. No apa. No, mtali se apa. Kote fe? Yeah, so like man, yeah. Tout l'eau très jour là m'tale là kale bay ça you know pangal pat là foyo pat là zo maze Josie montre la film like cousin m'pa bon menti mais oui c'est but yeah zo jodi a like maze really bay ça but moi par contre si c'est là pour moi l'enceinte bay ça but I don't know. C'est vrai ça dit pour Like m'pa changer nek. Like c'est vrai man m'pa changer nek. We'll talk but I'm not playing kid. Woman just for people. Not but fuck and down into salmon. So Jim. So, moi jodil ba konnen but pour aller prendre Tesla pour garder. Et ça me dit là ba. C'est là toujours là pour quoi cabaye. Qui ça? C'est là toujours là pour quoi cabaye. So, man ze dim li just get a kite plan it by so I mean that's why so. But like m'pa trust man man like fuck. Et quand fait bacu qui j'en agir on pas ça ba dire et oui ta mais ta bien comme pas par contre si ça ta forme ba bien content ouais ba on te pour va pas la faire. Yeah. Yo, if I wouldn't miss a prank, they get my full video. Got you, nigga. Yo, you think that shit real? Pick some of that, give me lit. Gun on my head. 1.5. Send in the clip. Baby don't trip. Just lower your tone. Cause you could get hit. Konya la m'pral relon l'autre zami que le Kensi m'pral just di ça encore moi kaka de ki jan la hack sur moi bay ça si la bon vieux parole bay ça you know yeah let me call this nigga now. Got your ass nigga. This yo ça gueule là-bas like posé so I feel la même damn zo on bagay m'a dou la men yo gen like
yon homme like ti femme zo, mwen qu'on a lankali bagay sa ou men. Zo, manze di mnen set carrément aba. Ou de akone like zo mpa kon like zo mwen ta le fè li yon ti ba bagay sa ou. But mpa sonje zo like damn yo mate aba la zo m tellement sad kid. Oh my god. Mwen se la gen nouvel sa an kolet ou ap de la se nouvel nou ap ane ki jen mwen nouvel an set nou men. Mon cher, zo, bay sa regade men. So ti kon sa kon sa 79 la? Yeah. Oh man zè, oh. Yeah, zo. Mazeri men. Se zo la so di? Zo, mwen dil kon sa men pou li just like voye bagay Tesla ba mwen bagay sa yo. Like li just poko. Ou pat men bezman de we test bagay sa ou tap dizil. Ou la di vre. What? Pase mwen se komenaj la we? No. La menaj? No. Se la pou la fok? Oui, nek, se la ve me fok men. E sa zo? Zo, mon cher men, se va we men, se so prank, ben, son video pou YouTube ma fe la. Oh shit. Ton e moun le lo, te get ton pran la izo. Oh shit, e moun haven men, pou YouTube ba. Zo, mzot pran ke lo la men, mzot pran Mikey. Mse sel chef. Mwen tap gat video la tale ya, men. Yeah, video la bon, bel. Mse di li fe ou long pou ka gen watch time na? Yeah. Eske moun yo ap chita gade tout video sa? Monshe, zo, wait, ta la le. So, 1, 2, 3, male ton...